Nema više! Vidiš ti ono šta si ti mene farbala? Ti ovo nisam farbala, pramenovaj do kraja, ovo jesi! Pa di ste ljudi, evo me, nema me, snimam po prvi put ovako u selfie modu sa svojom vlastitom rukom. A sjeća se ko da mi je ruka selfie, šta pogledao? Koliko je treba me ispružiti, ali nema veze. Danas šta radim je, ja vama postavljam određena pitanja na Instagramu, određene izazove, challenge, vi upravljate mojim danom. Ne znam zašto mi je trebalo toliko dugo da kažem da vi upravljate mojim danom, ali da, generalno vi upravljate mojim danom i samo mene da ja maknem ove zastare, nerviraju me. Osvjetljenje je loše, svi će reći Lamon ima mobitel iz 2003. godine. Lamon je propo, istina. Slažem se. Zaboravio se na doje da će biti nekih ekstremnih challenge-a, pošto želim da ovaj video bude quality content. Znači, 80% vas je... ne prekidat, nervira me to! Pitao sam vas da li da eksam kabel, da je normalno popijem i zbog nekog razloga 80% vas je odlučilo da ju eksam može, ja bi to isto odlučio da sam vi. Uzet ću ovu bijednu šalicu tako da se ne izbljuvam. Nema šansa da uzem ovu veoma ekstremno veliko, nisam lud. Sam majmun gumeni. Samo šta ja radim? Na 3-4 sad ekstra kavu, kao što sam obećao. 3, 2, 1, nek mi život umre. Popriču sam siguran da ću sad dobiti proljev i da ću morat srati 20 minuta bez preslanka. Danas sam vidio koronca u busu, usro sam se! Ide ekipa srati, daj mi Lara, mora na WC hitno, brzo! Ekipa, imam novo pitanje, brzo mi odgovorite, da li da brišem sva sranja normalnim WC papirom ili da uzmem listove iz vrta, nemojte biti okrutni, molim vas. A few moments later. Ekipu i službeno sam stavio na story da imam proljev, da želim sam sebe da poserem, to je govna i sad samo se nadam da ćete mi reći da se obrišem sa ovime, jer ako ja sad postran trebam ići u vrt, to reći bi dobro. Rezultate gledamo za 5 minuta. Pomolit ću se do toga. Alo, ljudi, 70% je za sad reklo listovi, ste vi normalni? Prvi pola minute su bili vladali WC papiri. Molim vas, vratite mi WC papire. Pa dobro ljudi, jeste vi normalni, vidite vi sad da šta vi mene tjerate, ja ću morati izaći ovakav iz WC-a i otići preko moje sestre do vrta i u vrtu uzeti listove dok moji susjedi gledaju, ajmo u akciju. Postavljeni Lamon u pozadini, može. Laura, nemoj me gledat! Osjećam govna o sebi, Laura. To survive, we need to stop burning fossil fuels. Uspjeh je u mojim rukama, tako je, ajmo bude prste. Ajmo ekipo, pitao sam sad jedno malo normalnije pitanje, da li da si operem noge, svoje smrdljive noge, smrde na štakored, u WC školjci, što apsolutno ne bih htio, to je gadno, ili u nečem normalnijem u kadi. Molim vas odgovorite u kadi, barem nešto dobro da mi odgovorite, molim vas. I dobra frizura, jevote. Znate kako sam fancy story bio stavio, da baš nevjerojatno, veoma sam ponosan storijem koji sam napravio. Evo, prošlo je 3 minute i čekam još uvijek konju i neizvjesnosti. Pa vi ljudi ste hejteri, tjerate me da u WC školjci perem noge, to je nevjerovatno, strašno. Tu će mi biti sestra koja će me snimat, asistirati, vidite sada te cringe ruke. Nema veze, 5. je razred, ima vremena da postane malo manje cringe. Prvo sam se odlučio ovlažiti noge sa jednim pljeskom. Prva noga je ovlažena, sad i drugu nogu. Nećemo mi biti jednonožni ljudi. Ajmo, 3, 2, 1. Toplo je, jako je topla voda. Sad ću malo sapuna na noge, malo da bude svježa noga. I sad još jednom, regeneracija, 3, 2. Odličan je osjećaj, daj da i ruke operem unutra. Daj da i ruke operem, pusti me da perem ruke. Ok, ekipo, idemo na sljedeći challenge. Evo ga ljudi, prvo sam vas pitao čiji da odjeću obučem, svoju ili odjeću mog tace. Iskren ću biti s vama, već 5 minuta si cijelo vrijeme mi mirišem noge koliko imaju dobar miris, to je nevjerovatno. Osjećam se ko frik. Dobro ljudi, odlučili ste tatina odjeća. Ako vi tako želite, ja ću da vam to i poslužim. Gledat ću od jednom 30 godina stariji, sad ću ko moj dida. Ajmo naći pravu stvar za mene. Majicu ću izgleda obući ovu tu na neke trokute, neke smeđe trokute. Pa ko još nosi smeđe trokute? A da, moj tata, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, imam osjećaj kao da sam tepih. Pogledaj ovo, pa ja sam tepih. Moram isto sad makuti svoj traper hlače. Oh my god. Neke tate na hlače.
Ajmo uzeti ove smeđe traperice koje izgledaju kod drvo. Pa bože moj. Ja ubijam svaki klik moj koji ide. Baš sam sretan da su ove traperice perfektno moj broj. Još samo njegove čarape sad trebam da uzmem. Pa sve čarape mom tati su 3 metra dugačke. On to mene zeza. Ekipa, gotovo sam, cijeli sam se opremio i samo da vas pitam, jeste spremni da vidite kako to sve izgleda u jednom šutu, u jednoj snimci? Sad ću vam to omogućiti za 3, 2, 1, akcija! Molim vas ne ovo, ljudi, molim vas ne. Ok, ljudi, ste spremni? Zato jer ja nisam. Ja definitivno nisam. Nema veze, moramo napraviti ono što sam već ući napraviti. Kao što vidite, hlači mi još uvijek veoma recipročno stoje. Si spremna, Laura? Znači, ovakva je fora. Sestra ćemo s ovim spremom početi špricati po cijeloj kosi. Ne znamo ni sami kako ovo funkcionira. Samo bitno je, samo bitno je da na kraju ove operacije budem roz. Uđem u grupu pedera, napravim neku paradu. Donesi mi, molim te, čašu vode pravo, molim te. Nikad nisam vidio da ću ja farbati u rozu boju. Oci ih u rozu. Pa ja sam se smio ljudima koji imaju zelenu kosu. Šta ćeš sad reći za mene? Lamor, pridružio si se našoj ekipi, ja? Ekipi hipića. I ovo je rozo. Ta Lara, ti sam namjerno uzela, a? Uzela si namjerno da mi se još više ismijavaš, da me isprdaš. Krenu akcijom. Smij se, o 7. krugu pakla se smije, Lara. Tamo ćeš to uspjeti ako mi se smiješ, tako. Bog će te kazniti. O, ne ovaj dio, kreneš s ovog glavni dio, znači kreneš od glavne stvari reciklirati, ovako. Ona kaže da onda zna. Znači, ne tako blizu, Lori, trebaš iz daljine. I ona kaže da zna. Samo bitno je, samo bitno je. Ne toliko daleko, ovoliko daljina, ovolika razdaljina. Tako nešto, da. To, Lara, kreneš sa pramenovima, šta radiš? Kreneš odavdje, ajde. Znači, prvo ovo sve. Ajde. Samo bitno je, samo bitno je. Ajde. Kako izgleda, ne želim gledat, ko da mi sprejaš, ko da pišeš, ko da su napraviti pisak po meni, ili neki tamo, nešto smrti. Lara, nemoj gledat, makar postaje gore, vidio. Samo se. O ne, izgleda dobro, izgleda ko ne Jacksepticeye. Postoji dio Kardashianka. Ajde, prvo, nemoj rubove. Prvo je gore dio. Pa nemoj iza, taj dio, ovaj dio još trebaš puno. Tako je. Ovaj dio glavni, vidio, ovaj dio najviše treba, to. Pramenove, glavni, najbitnije su to, oh my god. Lara, kako bude moram poneti da je ovo glavni dio, vidiš, zašto ti ovo farbala oči, ja ne znam. Nema više! Vidiš ti, Lara, šta si ti mene farbala? Ti ovo nisam farbala pramenove do kraja, ovo jesi! I šta da sam ovako kao na ulici? Ne, meni to nije smiješta, Lara. Evo, ljudi, naljutio sam se, vidio, a ne da vidim kako ti zove ispod zida. Jao. Vidio, ovaj dio mi nije farban, Laura. Pa uvijek se prvo krene od pramenova. 60% sve boje je ovdje. Ti sam ovo najmanje ofarbala. Nisam vidjela. Izgledam ko kišobran, rozi kišobran. And it
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.